Sonó despertador, vístese e repasa o examen. Non lle importa o que cae, só o que acabe. Correndo pola porta sale, chove a mares. Xa está o bus, pero levanta a man pa que pare. Saluda aos chavales con gestos familiares. 15 cumplendo rales, dalle as felicidades. A mañán pasa, entre suspensos e notables. E cando chega a casa os problemas son banales. Chega tarde, hai mundial e chega tarde. Ou xojas ou fumas parde, elige do que formas parte. A veces perde, pero por norma sempre aparte. A veces perdes, pero por norma sempre aparte. Xa na tenda, Brugal de oferta, espera a quenda. Quere que mamá non se ofenda, espero que o entenda. Sale, ve a un yonki, dalle ofrenda. Porque Dios agradece a quen dá, pero reza pa non tar na mesma senda. Sube despois do partido a Santiago, que mañán hai clase. Un bico a seus pais polo que sea que pase. Chama o camello pa pillar 20, pero non chegan a martes. Chama a moza pa vela, pero non chegan a marse. Decisións difíciles, ansiedad, baixa con verde ou con verde. Lonxe ela en mallas un viernes, o seu problema non quer ver. Bota de menos baixar na cuer verde. Perdiu a pasta do mes porque non marcou Werner. Teme a non entender o que é querer, ou a ter a medio aprender, o de quitar o apego a aprender. Non sorprende, eles non son quende. Entre ver o de verter e menos vaso por non poder verse ben. Síntese un ninguén, dinllo, e non se ofende de todo, pero acaba con ganas defender os sacrochets. El solo volve a darlle ofrenda ao mesmo yonki diante do compro oro. Sabe que si non cuida da súa vida acabará do mismo modo. ¿Dónde está la moraleja del relato? Dices, no todos los cuentos acaban con final felices. La caza de perdices, todos se creen poetas. La historia se escribe en sangre y la vida en cicatrices. ¿Y dónde está la moraleja del relato? Dices, no todos los cuentos acaban con final felices. La caza de perdices, todos se creen poetas. La historia se escribe en sangre y la vida en cicatrices.